Nakon auto udesa, da li mogu dobiti nadoknadu za bol, patnju ili strah? Zdravo, Nedim Ramić, ovdje naš i vaš advokat za auto udese u St. Louisu. I današnje pitanje je da li mogu dobiti odštetu ili nadoknadu za pretrpjeli bol, patnju ili strah nakon auto udesa. I mi kao advokati, pošto se susrećemo sa tim stvarima svakodnevno, mislimo da to zapravo svako i zna. Međutim, evo baš jučer sam imao to pitanje, tako da popričamo malo i o tome. Nakon auto udesa mi imamo raznorazne vrste nadoknade ili odštete koje možemo dobiti. Ekonomska vrsta odštete je vrsta odštete gdje možemo staviti specifičnu cifru na nju. Hajde recimo medicinski račun što dobijemo od bolnice ili vrijeme što nismo u mogućnosti da radimo. Veoma jednostavno izračunati. Međutim, taj pretrpjeli bol, strah, patnja nakon auto udesa je malo komplikovanije izračunati jer nije svako u istoj poziciji. Recimo neke osobe moraju imati operacije, neke osobe ne moraju imati operacije, tako da razlika u takvim slučajevima ogromna, jel? Znači, kratak odgovor na to pitanje jeste, mi možemo dobiti odštetu, mi možemo dobiti nadoknadu nakon auto udesa za pretrpjeli bol, strah ili patnju i to se treba tražiti i znati koliko vrijedi od auto osiguranja. Ako imate bilo kakvih pitanja za mene, nazovite me na 314-352-6800 i ja ću odgovoriti sva vaša pitanja vezana za auto udes. Hvala i na sve najbolje.